Dobar dan, lijep pozdrav. Ja sam Tomislav Bošnjak, član rukometnog kluba Umag i Hrvatske rukometne reprezentacije gluhih. Ovdje sam da odgovorim na ta kratka pitanja za anketu, to jest za program i istraživanje Sportskog muzeja u Zagrebu što se tiče koronavirusa, utjecaja na sportaše i tako dalje, pa eto, tako ću podijeliti s vama moja iskustva. Na pitanje kako sam se osjećao kad sam doznao da su otkazana natjecanja, pa prvo sam bio malo, ne znam, izgubljen kao šta ću sada preko ljeta, planirane su već pripreme, praktički nisam ni sezonu sa Umagom završio, ali u krajnjem slučaju brzo smo se prešaltali, pošto imam malo dijete doma, tako da više smo vremena naravno svi provodili s obitelji. Dok nisu otkazali domaće prvenstvo sam bio u treningu čisto da održim tu neku formu koju sam bio. A na psihološkom planu ništa, jednostavno sam se pomirio s tim da će jednostavno nisu otkazana samo moja natjecanja, nego je svih sportaša svijeta koji ulažu ogromne napore da bi se uopće natjecali na nekom visokom nivou. Tako da u početku je bilo malo kako to, možda će biti neki optimizam je vladao da će se možda to sve i održati, da će to brzo proći, ali međutim, naravno zdravlje na prvom mjestu i mi smo, kao i svi, naš savez otkazali naše europsko prvenstvo gluhih u Danskoj, kao što je HRS otkazao, to je suspendirao ligu koja se igrala ove godine. I to je to, pomiriš se s tim i ideš dalje. Treninge sam prilagođavao na način da dok nije bilo službeno otkazano sve, sam naravno radio na nekoj eksplozivnosti, agilnosti, sve što je vezano uz moj sport, znači uz rukomet, da prilagodim treninge kakve sam trenirao u dvorani, samo naravno bez lopte, koja nam u krajnjem slučaju najviše falila, ali kroz neki programči što sam nekako sam šta mi paše, nešto u dogovoru s trenerima u klubu, s trenerom u reprezentaciji kondicijskim, sam složio neki programčić koji bi mi manje više pasao da ostanem u normalnoj formi, tako sam se toga držao do tog perioda kad su otkazali prvenstvo i kad se znalo da se više ove sezone neće igrati, da tek od iduće godine, od iduće sezone od 8. mjeseca. I onda sam se jednostavno prebacio tipično samo na nekakvo trčanje, to me nekako ispunjavalo, naravno kroz one sve karantene. Sam svoj trening u biti svodio samo na trčanje u prirodi, što je po meni najzdravije, ne nikakve teške treninge, jednostavno te neke rute od 5, 10, nekad 15 km kako se osjećam, stavite slušalice, muziku i lagano trčite, uživate u prirodi, slušate crku ptica, nešto što prije nismo radili, jel da? Tako da to bi bio nekakav moj dio treninga koji sam odradio, znači prvi dio, taj dok još nije bilo otkazano, čisto slični treninzi koje smo radili kondicijske i u dvorani. Nakon toga, kad je sve suspendiran, jednostavno sam se prebacio samo na neko trčanje, da održavam neku optimalnu formu do početka priprema koje će vjerojatno i ove godine početi ranije i koje jedva čekamo svi. A što se tiče motivacije oko samih natjecanja, ne znam kako ostali, možda su neki tužni, neki su uložili ogromne napore za olimpijske igre u Tokiju, meni su tek na godinu, neki su uložili ogromne napore za taj finiš sezone i to nekoj možda većoj razini rukometnoj uložili ogromna sredstva, jednostavno se desilo se nešto što niko nije predviđao i možda ljudi padnu psihološki, padnu vjerojatno jer znaju koliko su dali sebe u to i bore se za nešto, bore se za sebe, bore se za svoje obitelji, rade šta vole, ali onda im to u jednom trenutku je sve na neki način oduzeto pod navodnicima
I ljudi se jednostavno možda, kako ko ljudi, recimo ja sam tip osobe koje motivacija ne treba. Pogotovo, meni motivacija ne trebala niti na treningu, na nekoj najobičnijoj igrici, želim pobijediti uvijek i dati sve od sebe u svemu što radim, pogotovo od kad sam i roditelj, pa vidim to je možda i najteži posao na svijetu koji postoji. Sport je nešto što nas ispunjava, čini nas zdravima, pa tako da ne znam. Nastojиш ne razmišljati, pomaknute su stvari, odgođena su prvenstva, desit će se prvenstava, bit će prvenstava, najbitnije je da smo mi svi zdravi u krugu svojih obitelji. Tako da što se tiče motivacije, motivacije nikad ne fali meni osobno, jednostavno od treninga do pogotovo motivacije za utakmice ili za nešto dalje, jer i u samoj karanteni, nakon što su popustile mjere, i dalje sam trenirao i držim se nekih svojih programa da održim formu do negdje sredine 7. mjeseca, znači još mjesec i pol dana, brzo će to, da dođem spreman na te pripreme i mislim da ne samo u rukometu, nego da u svim sportovima neće nikad falit motivacije, pogotovo ne u ovom trenutku da svi jedva čekaju ko zapete puške, da krenu treninzi, pripreme, utakmice, borbe za bodove, za trofeje. I tako da krenemo uveseljavati narod kroz reprezentaciju, tako da mislim da će svi sportaši od prvog do zadnjeg u svim loptačkim pojedinačnim sportovima da im neće faliti motivacije, jer jednostavno su svi vidjeli da nije sve ni u tome da je, recimo da su bitnije neke stvari, druge obitelji, zdravlje, tako da mislim da će iduća sezona i iduća olimpijska godina da će prštat od svih mogućih dobrih rezultata hrvatskih sportaša, jer svi jedva nestrpljivo čekamo jel, trenira, da nas se pusti da radimo ono što najbolje znamo i to je to. Ne treba nam motivacija, trebamo samo početi raditi, trenirati. Eto, hvala lijepa, pozdrav.